Touchdown, General Santos City! Hey guys, we're here at the Cebu International Airport and we are heading to General Santos City. Together with me are my blogger friends. Hey, Skip the Flip. Also like his and subscribe to his channel, Skip the Flip on YouTube. And Hannah of Being in Transit. You can also visit his you can also I'm not girl! I'm not that girl! You can also visit her blog at beingintransit.com, skiptheflip.com, and of course myself, 48lagan.com. See you sa Gensan! Thank you, sir. Hey guys, so we just boarded and yeah, window seat. Dirty kayo na sa window seat. Ay, sorry. Ay, mabigat ka mo agi. Cotton cam. Welcome to PinobreTel Suites. Hey guys, I'm currently here at PinobreTel Suites at Gensan. This is gonna be our accommodation for the next 5 days. Yeah. And let me show you around. Hey. Hello guys. Naku nakitaan guys. Microphone, di malantang. And I'm gonna swing. But now guys, I'm here at the conference room and it's quite spacious. With a very affordable price. Pwede mo magpakasal dire, pwede mo mag-seminar, pwede mo mag-unsa dire, pwede sa mong ligid, or pwede rin po mag-perform. Diba? So ito, next stop. Unsa. Huy! Hands up! Oh! Hands up! Sige na, go. Sumayan na mo na. Sige namin. Usama ng na-adjust ka. 110, 116, 110. Sulangan pa ako eh. Moonlight na na sa... So guys, makaka namin sa second floor sa mga rooms. And nice kaya painting. Yeah. Saka lagi diri bay. So guys nami karon sa kanang lobby sa second floor. Hey guys, so nami karon sa second floor which is na diri ang mga rooms nakalocate. And we're getting inside. Muna siya ang barkada room pero wala pa siya nang ma-prepare kaya wala may occupy. So, napunta ko guys siya. It's good for 2, 3, 4, 5, 8 people. So, bagay siya sa mga friends, mga barkada. Of course, barkada room guys siya. So, yeah. Na TV, ugnay. Samin! Vlogception! So, hey guys, muna siya ang atong gitawag nga twin rooms. Ano yun, no? Isa, duha kay room. So, bagay din siya sa kanang mga tagduha kung mag-travel. So, dapat nakitaan guys, sa amin, no? Vlogception! My family is the most important people in my life. Guys, mo na siya ang family room sa PinobreTel Suites. Tulog ka cozy bed over here. Tutulog na rin. So bagay sa mga pamilya. So kung wato mo sa Gensan, make sure to visit here at PinobreTel Suites. Alright. Ha! Na mayroon sa suite room, guys. So dapat siya ka lugar para sa mga lovers and sweethearts. Morning, sweet no kay sweethearts. Balay. So yeah, mo na siya guys. I need someone para na sweet room. Oh, katong mga to. Hannah needs someone daw. So like and subscribe and comment down her channel below. So guys, naam ko karon sa standard room. So barato ra kayo, very affordable. So tama na siya ang bed. Dai batong na rin.
Oh guys, for dili ko dili matulog ha kay good for one naman na kaya ko ang part. Hey guys, mo ni siya di ay ang matrimonial room. So, yay. Yay. Ang ganda. Humok. Humok. Diba? Humok. Mo ni siya ang humok ang mga pa. Guys, so sa second floor kay mga rooms, no? So sa third floor kay mga convention halls. So sulod ta. Dapat ako yun siya guys. Wala event pa karon, so wala nga ingat kaayo. Wala man sad si ko Andre sa dako pud, so pwede ra kayo. Di ba? Di ba? Di ba? So guys, mo na siya ang game room ko. Hala, ako nakita nga nindot kaayo. Taay ganda. Wow. Taay catering niya guys, may party dire. Oh, naay pink na tables. Naay plato. Naay kutsara diritor. Na panapton, napig darts oh. See? Ay darts. So game room dili siya diay. So na diri ang room nga kanang ginatulaan ng imong kasing-kasing. So guys, mo na to pinaka-favorite nga part sa ang vlog. Kabara mo sa kain na. So guys, busog na ang bata. So sa may bato na koron. Ma? So I'm currently here, my room, standard room, good for one. Sige, ang bed guys, limpyo, and yeah, nice guys, simple, nice. Pugno kayo guys, pugno kayo, mas pugno po siya sa akong heart. Sige, so matulog sa kadali, kay napay party later, alright. Hey guys, what's up? And I had a good sleep, and we are heading to the next floor, crashing some party. So, kain na sad. Birthday to you. Hey guys! So, busog naman me. So, karon mag-eat and run me. Joke. Hey guys, so we're currently here at the lobby area. And doing some editing with Hannah and Flip and some bottles of Red Horse Extra Strong. And don't forget to hit like and subscribe and click that notification bell over here. See you in the next vlog. Bye bye. Guys, nakisabay ko nilang inom guys. Dili ko others. Others ba ako most of the time. This is how we party.